Of course, my name is Amipro the MC, the electricity. Ini Amipro Show257. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo uwambere kuzara kurikirana ibikorwa byose dushira kuri Amipro Show257. Uno munsi twaje muri Edge Fest, ni festival ikomeye cyane ya gospel. Ubona neza yuko abaririmbyi kuva hanze y'u Burundi batubwiye bose amaze gushika. Ndi kumwe na the one and the only muramuzi kuva Uganda, Kampala, ku ndirimbo nyinshi zakunzwe. Uno munsi yamaze gushika mu gihugu cy'u Burundi. Chikibombe ni imwe mu ndirimbo ziwe zakunzwe, ndaza kumuha umwanya yidondore kugira ngo n'abari ko baratwumviriza bashobore kumenya uwo turi kumwe. Karibu sana bro. Asante sana. Meze neza? Nta kibazo mfite. Bambwiye kuvuga Ikirundi n'Ikinyarwanda also English. Nago nagira ngo nyizi cyose ariko ndagerageje. Yeah. You can speak in English, there is no problem. Nta kibazo. Imana ishimwe cyane. Ni byiza ngo nasitse mu Burundi kandi ni ibintu byiza. Nkunda Abarundi cyane, mfite imishuti zanjye z'Abarundi nyinshi cyane kandi ndumva neza no kumitinga man. It's a blessing to be here man. Yeah. Meze neza ariko. I'm okay. Kumuna takuzi ninde turi kumwe? Amazina yanje banita Levixone, natoka Uganda, mva muri Uganda, navukiye mu Uganda. Mama wanje we ni umunyarwanda. Ariko ngiye mu Rwanda kuririmba. mu Burundi nze yo kuririmba. Mu Rwanda ugiye kuririmba, uje mu Burundi uje kuririmba, ariko usanzwe uri umuganda wavukiye mu gihugu cy'u Buganda. Chikibombe gato. Let's go bro. Chikibombe. Fire fire oh, gospel music we fire oh now. We no retire oh, my DJs on fire oh, wamanya jetu bonge katonda yatu wade Chikibombe. Yes, nuko mama sikumva live muri mu gihugu cy'u Burundi ari ngaha yaje muri Edge Fest nibashe kumuzana. Wimva gute kubaje mu gihugu cy'u Burundi kandi bro? Ndumva neza cyane kubera ko abantu b'u Burundi n'abantu beza cyane, bakunda abantu, nishimye cyane kubera ko nukuza ahantu abantu bavuga ibintu by'ubumva. Nagiye mu Faransa abantu bavuga Igifaransa nakizi. Njya muri Ireland bavuga Irish nakizi. Ariko uza ahantu abantu bavuga ikintu cy'ubaza ku relate. Ni byiza cyane. Yes, ni byiza cyane kuba ari mu gihugu cy'u Burundi. Waje uri mu Burundi usanzwe ukurikirana aba artiste ba mu gihugu cy'u Burundi, ni bande wobutse? Mu Burundi nzi hari umuririmbi wunzi amwita Fabrice Wachera. Niwe nzi. Ariko uyu ari ikirimbo cyo nkunda cyane. Kigenda gute? Mu mutima wanje mwami Yesu ngino utegeke kibikirimba cyawe mwami ahunezerererwa. Ariko nagonze umuririmbi, ariko ndagikunda cyane. Wow, murumva yuko asanzwe akurikirana umuziki w'u Burundi, murumva yuko akurikirana abaririmbyi ba hano mu gihugu cy'u Burundi. Uraje muri Edge Fest ni ku munsi wa 4 no ku munsi wa 5. Abarundi bitega iki kuri wewe? Abarundi ndaha to share love. Nugubaha cyo mfite kandi umuntu kuza hano umva ibintu byo bavuga ni ikintu cyiza cyane. Sasa naze tumenyane like we create a relationship and see how it will go. But what I know about me, I love God by loving people and I serve God by serving people. So I can't wait to give you my best. I can't say that I know what is going to happen, but I believe the God I serve. Imana irabizi byose bibyiye. Ntazingene bizaba bimeze ariko arizeye ko Imana izokora ibitangaza kuri uyo munsi. Turacari kumwe nawe, ari umuririmbyi mu Burundi no munsi canke abaririmbyi b'Abarundi bavuga ati yamaze gushika. Turakunda indirimbo ziwe Chikibombe n'izindi, ariko turifuza gukorana nawe collab, turifuza kumitingana nawe. Vyogenda gutega brother? Nta kibazo cyo wavuze kandi njewe nkunda uze mu gihugu ufite gufatana n'abantu. You know, you need to connect with people. Njewe nakumvisha wavuze neza cyane kubaza ba organizer abantu bagiye gufatana gute. So ni byiza cyane, njewe ndi ready to work with anyone. I'm very very ready because at the end of the day we are serving God, you understand? So I don't have any problem with anybody who wants to work with me. It is cool. Akajambo tekerera kumbura abantu barako baragukurikirana, Abarundi bose bifuza kumva ikivuye mu mutima wawe n'icyaga bro. Cyo nababwira ngo ndabakunda cyane kandi ndashima Imana ngo meetings families. Bafite kumenya ngo njewe nabo turi umuntu umwe nka team. We are the same and I love them so much and I can't wait to share my God, the God I believe in, with them. And I'm very 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 humbled. Maybe ikintu cyose nshaka kubwira Abarundi bafite promoting a gospel cyane kubera ko mu bihugu byinshi cyane gospel nagari it's not big.
iwacu muri Uganda we give the glory back to God kubera ko ninje umwe ku bantu abarwanye cyane kureba gospel music taking over bafite kuhagira gospel festivals, gospel concerts, gospel everything kubera ko njewe mu Uganda kubwira as a testimony na muririmbi wese wababaza kandi wagogogoringa na muririmbi wese yakuya making the history muri concert nk'iyanje sasa ndashaka yes sasa nico kubwira ngo ndashaka nico gi happening aha muri Burundi Imana ni ufite kuba imbere mu bintu byose sasa dufite supporting and to promote gospel music Abarundi ndababwira ikintu kimwe ngo gospel music is full of life gospel music ni ufite ibuzima thank you asante sana